pakai piding ke penta masanga chu naw tiam kha chu lo galan tian la chen paracetamol kha igelin la chu lo galan ti la chong kha igelin tan na kacha pahin papa bol ka kichit dam pu no mobile itham bin ichate ko ma lekha simtang iti simlu chate lekha siman kale ako ma ju mobile chu la do ipidinga shilong koพัดพาพัดเอาอีกประเทศทางบ้านในการเป็นมาสเปนนั้นอันนี้เนี่ยตัวนี้คนจันเกียแกดูแลสิลง YouTube channel ถ้าเบียหงกิปันกิจจงแหละลงรู้ตายในเวจิงวิวร์โซลูจงกิปาทูกันเซเว่นทุ่มเนี่ยตัวนี้ควายเขียววิดีโอเจละพาสเตอร์เละละเหียนมาเฮกุมสังเนี่ยปนากุมสังเนี่ยสมลีจันแกดูแลเดลฮีอะโตมันจมเอ็นตรงเงินตัวเล็กตัวเฮ The Journey Church เดลฮีอะเฮโตมันพาสเตอร์อตุเป็ดตาเหียนtu chong KWS Shillong Media Tian kan kho pin law che hi a hi le KWS Shillong to gon noya Youth Retreat 2025 hong ki bon chunga ama hi guest speaker ka ko hi in hi che hi in lang ki tile de lang ki le ka a hi media team on phat chom cha kan la pi wa kan kho pi go do hi in ama spen ne pa phat man ta nen pi wa kyolim pi the dinga phat pha nen pi jiwen chunga ki pa tu kan se we ka ki pa tuin thu tam se leven question langa thido le dom langa analut taw hiten amas penan hepa hello lai holding in nang ma chan chin them khat nen se pi thei deu ham tuni phat hoita emu apu pa pathin ka thangwa in ani na chule koki worship service Shillong media team ho chunga ki pa thu ka sevin hitawang phar hoita opportunity nei pi wa ke holim the ai koi jevin kei ma ke le tui bonga komin in langa Saint Maria school kan kain Bethania 12 ho kan sim jovin Shillonga hin kain guten live ko hong hin le ka simai live a hin hangpin ka kilen atum ve na chule live na chule tura dombosko bia ka kichain bia ka chai jovin chomkhat jovin kapeng ta in pakai Jesu Krista ka kisanin Shillonga ko hung kirin Shillong dan ka ti lo evening lo kulesa class ka chi jin nilhal sun le hin UESI Union Evangelical Student of India North East hin student volunteer la ka to hin hi ka to lai ta hin tua co-worker in Christ commenter Revendino Alto thangin Care Force Ministry UK isolin hi cha chom ka go min cha kom lai tain pathin thagau ting ko na ka changin Delhi a Cookie Worship Service Delhi join dingin kayang hasan gan thena tam jong la mi na chut kyum ong kyung nom lo hin ai pathin ogin ka za hi chen KWS Delhi assistant chaplain in 2000 ka join in first appear to getting appointment that hin sijowin seima boin dan seima boin assistant chaplain assistant pastor associate pastor achainan pastor KWS Delhi katongin chun pathin in achomi ingai tu hintin kanga in chijo in Johnny Church sai kong ki pathin tu kum Johnny Church kum som kalhin naw de hi sei tan na pa KWS Delhi a hi kum som le li lang nong ki man cha hi tan hi chen nong ki man cha sunga hi EPP panmun elo le hobung sunga to mun pipinan na neyam Delhi KWS ka join lo na pen hi Shillonga ane kyumin Shillonga ko nin Care Force UK join dingin kachin kachi in lakhat Brahmaputra hostel pa Paulin lal to MLA pa it kom ain ka umin kawa len KWS ka ki khomin ai lawa le freshest bit umin Sunday ki khop hin mi tambe lo hin som si khop freshest meat kaman wala mi jali janga hin Pastor Dino kom ai Delhi need change lagaw na ta sa Delhi oi
kine pi mama ne ki hin ei wangin iyel bang pon chi chu Rivendino to last atauna ka manghanin aman ei vai la in chi chun hitia chu piha KWS kan to in ka to chun sei ma wangin ke ma hi KWS Delhi ke hilo KWS pumpa dinga full time worker ama sa pen ka hin ka kipa na kha chu committee ho chu ka loi ho ngan he pasal dino chu pathin tu sei theme he ke chun alhang pin piha grassroots hovin kai lo ho nunga le golang nu le pa te ho visit ka ha bole ai lewal ke so ten football final ka pe yo poitin 2000 up 2000 2001 2002 chu ke na bona referee ka pan he hitia chu ka te part kala dan ai lewal le wild party omin cho ho chu toy nu vera le ngol ka hin chlai chu wild party ho chu piha komsa nom lo ji chun hiti chun ka visit ka bolin party ni le tauna kamangin ka chi khan sain ai lewal le living together ho omin cho jang ngai lut na le lungsen na nei pumin ka ke ho win hiti chun e piha engage ka ki bolin kum le laung ke yin ji kan nei 2002 January ji kan nei to kaloi nu to hin family tam ta win kai lo omin acha teo thu chun cha teo kan man bin hitin KWS za hin chapang ministry 414 window hiji concept kan lawin Sunday school teacher ho to ka ki thu win hiti chun ala London a ko num lai chun Sunday school mama kanawai Sunday school superintendent iti tabang chu kan hin chapang ho chu Sunday nya pathin thu sei pi keu to lovin hiti chun science museum India Gate hiti chun kapui win kathanop sa win heji chu hitia chu panak line patheni chu pasal dino hai ta preaching about in ken week day chu house visit mi tau pi cho ale hospital na hoi kana boy pi hitia chu pathin na kum somali chu cookie worship service delia kana to hoin lloyd committee chom to pasal dino to ite pa men na pa nong ho lem na chun kum sang ni apat kum sang ni le thum chan ho ta bang chu ke so sports ho a referee ka pang jing en tian na ball pe khalo elo la ball rules hello khat chu referee apang thei lo ding hen na je chun na goal han la chu ball pe mi ni am elo le sports langa he na lung lut tho ham them khat nei sei pi thei du ke hi le biha football hi kaji ta banga kan ko hin kan ya par football hi kan lun lu in but football ka pe ji chu pathin ka thangma na kha chu ne le cha ka na ki thu bin hard ding hoi na hard ding ka de ji chun pathin lu chu chan pula 11 Manipur rural team ho ai lo le CC mi ho kana pe win saya yang kana mun ai bang chapalin pen ki ji chung ka pa hin ananom pon tuin ka la kapol pe bom pi ho tun minister let pau ho ta jang khulam nei tham tu hin Singapore la amin James Singson ki ho jang ho inspector na jang lal ho ki ho team chi chu hin loi jalal len lal ki ho dem mang ki team ani ai chinama na football hi kalunga lut mo mo jingka ni la football practice ka ball execute to lin Silong ko ma yang sports secretary ka tuin ka tuin ka gel do jing na lai football thu nei do ale ki chip na ding mun hi ki mu zo lo hin loi pa khai mang Dr TT ho kip naw pa boy pu singson ama ho to ke hon ka pu khom bin tu ka ki pan kha ju ka patong atong ku ki ama ku approach ka ball win St Edmunds ground first hoi khu ju ki mang hin cha chu football and keep na ki sports na ki ball him tu min pa pathin kan hel le football kan pe ja min in head hin min in head ja chu Delhi kaung luna kum thum chu referee ka pan the ai chu chalai ta chu min i head lai ta ni ja chu pathi football hi kalung lut mo tu na kalung lut hin ai wang pathin 9 to le jile chai nei le self control ngai na Liverpool supporter kahin ai la na pa football thu is jing lion tu lai ta hot topic kitile
football tu se le question akichok khup thei lo khana men na thachang khan nen dom bun lang Messi le Ronaldo he thang de le chan hoi chi jo na thang de Messi kalan de Messi na pa min abana chal ke tin tu san nen seitan na gol han la ya football lang elo le sports lang nung lut ni na hi chi football lang elo le sports lang a ko na theology elo le pathian thu lang an hung ki pi hi ne ki si kham a hi lo le hi chi decision hi bol khan ne ki sam chi nei se pi thei du chi tu ni nilhum kya ke holim lawa ka se school kai howin ka kai ngai pu ke Christmas Good Friday hi mang mi ke lo hi loi lom cha kan ne khat loi khat la ni toi ta hin ko hong ki mang hen aya le hang ki simin ka sei ma bangin tombos ko tura bia ka che jo hin kata sa ha adamo tabang kilowin hospital ka chi le nei bangin thagu zoin jan khat kele ke patir ka holin le holin mudi kiwi ko na kyan pi de chun ka holin ki ka kon kyala patin lagawin e ki holim pi chu ai ja bungup changgi da kon koi ka sol ding ham pung somvela angkilangin 10:30 angkilang 11 pm ajo 18 October 1996 ajo pakai keima nei soling kati hin mihim gela hi ibara ile to ka profession kana to hi ke to ding hi lo hi aje chu akhat na hovin kai mi kan hi pon ani na pathin thu yang ka he pon athum na gita ka pe thelo thu se the la sa the yang ka hi lo hi na to yang hi ka vet kum le pakai piding ke pen ta nana tong dinga nei le nam ti midli ka bi li lu na tam ta me Sija sangin anagi gelin na football lang su keral na kichile ti komin ai ma pathinin mi hema dinga apa pena gurin but tua wang ka gyala pathin ka thangwain hichi ministry a Kerala piha pathin acha dinga in ko him ai wang ka sei ma bangin mi nai gel kitile football na ki them han nang sumna kyo han nang school ki ball han nang football academy ki ball le ti hi tu jan gya hi dreamy ki sai be nai lo hi ai la na pa to he na chapa hen bol pe nge tile na pe sa dam hi lo le Carol som na pi dam kacha pahin papa bol ka chip dam te no ka ti football ki chip na ding amun ja umhin Delhi football ki chip na mun halo wana ke pastal na ka to hin anun oya pan sumla pai ki lasam hin sa kacha pa ko ma individual game ki hol ka ti my badminton team in na chu la football chu against ke hipon ai wang ka sei ma football team nge tele khadi natural instinct ne pathinin talent api khapamin chu ka chapan anei lo ani na chu environment ka na muno hu Delhi ku Delhi a chipa aumin hichan ge ti ki hebe lo hin chia chu ke encourage ka ball lo hin paumen minu elo le mi palungel ding tamta nangen kichi selenin sei pi wenna cha kuna chu khanglai elo la khangdong tamta injong tunggel kichi lo elo la kerel landing hoi chi pen landing cha boy ho jong akichi diu ki ta san ban chal ke tin tu chong ke de le salong to guna no ya youth retreat ki mang pen hena nahung masanga ne gel to program ki chai jawan longgel hi iti ne gelam ke le salong tes ka gel sangan ana feleven ana pawen elo la ka gel ta bang be se he ti jenga part hi biha 3-4 months masanga na ki helo hin sot lo ka ki he hin ai wangin ka sei ma bangin golang alunin e ki ho pi chun ke hi 15 le hin ilanga chiding ticket sa hin awang golang alunin objective ipidinga retreat ka bol diham ahin ti chun kalunga tong khan kenang tauna to thon kangki prepare lin le tuni ka hung nga ka ki pa na pen ta su le ke hi part boy pi mi ke na time management tu chung ke silonga kan la ya to iwat le cookie worship service silong hoi youth ho wang hin na khang to mo mong ve ti kamun
ani na pastor Reverend Dr. Hem Kumang to kahung lu chun a environment chu ko le amun to la ho worship team la ali ra nuwa le go lang frona ki umin bot lwa nirum ke angai chu ko le wang chu kyang ka ki pan khat an hin ani na chu pathin in wang chu pathin lagaw thing wang chu tu chung agong o hin asei pa ke hin angai ho hin pathin phathei bo te ti chu ka kinep hin question nen do wang chu ka gel sangin discipline time management plus ahung ho nuwa le gol amo hung le program lo ling do din ke chun mi hizal ki khom de kan ta san bet hoin mi tam ta hung chu ken ka ki pa ma no itaw na ja la pathin asane ti kala ki pa man na pa enjo ana sei tain na gol han lai chu salonga kum khat kum ni na um hin na bol pe han lai lo le ka sim jong le nang ho gol han lai ti taw te na ta upa ni tain na gol han lai wa nga gol ngo ki man cha ta tu nia ki man cha no pa jwa nung ki le ana nga gol ngo khang lai ho ki man cha dan chu ichana ki hi am si ke ho lai chun advantage khat chu le mobile lo chu lai mukhra ipi hotel ta cha ki mu to te til apha chu seilowa chi da chu cha ki don khom in ele nehu langa ki mu khoma pathin thu na ban society iti khan to sa de awana lekhai mi inkuresin tun ka ver le chi khanga ki hol li hoi pathin minin isele alol hing tam hin service langa hin because bible in sima cover we encourage one another na motivate one another chi anomin tu la hi cover le social media je hin na ichi interaction so ala samin kamu dane atuni chang isei lai ta wa cover le isei ma tu ke hop ti le interaction hi la sama kamu hin na he cha ken tu chunga ka hunga pathin ko ma ka taw na khat my humble appeal ka ti a nuwa le golang ko ma legacy achi sa kum som 30 40 30 lang hui bade ami do hi abona silong pro dekhin 20 years lang i bale last 10 years hi ka bada le ha khari up na lekha simna lam government service lam mahin lo sam devin ka mun cha tu chunga hi ken keima pathin ko ma desire ka ne chu humble appeal to no ho ko ma na khang thaw kom appeal ka bonin let's revive the let's keep the legacy chu na umsa jingo ti ti chu keima taw na to ka hung kol su ka hin ji chun interaction ke nei be te hin ikum na gap asautan tua hall e ho gap satan cha chu e wan chu program achi ra dan chu ka le I have a big hope na kinep na kanin kumga kum gu jo le testimony and share lu chu chu ka kinep na yem pa men na pa nen sei na chu time management tu nen sei na tu khanga no khang lai to kyo khang hi kya khi be hi jong le technology lam panga hi ki khang to le jeng na social media hi lo le time management to le kha sim hi tua selong sunga sim lai ho ko ma hi vai la nai lo le advice nei bol di le chen iti nei vai la di wem si social media jala mi billionaire awen Facebook ho ele tomat yomat to mi khangdong cha cha biham hawa ei wangin ei ho hi ka le social media za da ni ki thim be lo hin ei wangin ken wang ache sa silong ana ki umji we encourage one another motivate akiboji encourage ki bojin akimu khomen na aki holim khomet ti chu chitabang chun nuwa le gol ho ka le social media part na pe sang win hung khom win na pathin thu yang sei khom win ta sa thu yang sei khom win service thu yang sei khom win he chi chun aga an so de hin social ya iha chana chu in dunya isei ma ma chu if you have physical deprived ki bor ai lwal le isolation a ki depressed ki anxiety ki umin hi cha chu tuni uki worship service silong
nunga le gol ha ko ma pakai bina tip na le nge na kan neum chale kana sei ma bangin social media hi ai thele ai tai chanin haja dautin bible sim to ilekha sim lekha sim jo ipidinga ka hungam ti chu focus na tongona na hoi tan tong ti kitup tan tong tin social media hi a negative lang hi tam jo in a society di nunga le gol nga dinga ye jan pakai mina katip chu le why ipidinga silong ka hungam ti chu gel jing otin in da la masangwa inu le pa pila pute hobunglam ka hoto tauna iman chu gel do jing pumin mabani pan lautin ade di golden jubilee tukum golden jubilee kum hi to kilhanin tukum hin ya hin golden jubilee kum som nga hin pui pathin benel das fal tu chen pi pathin ahi to kilan ai hon jang tua pat tunia retreat hin kum na kem inevin hi cho pat tunia wa prawa ke bang pathin le kanam le kagam le kain sunga de pan kala de tin social media phat iman sangin le ka sim le bible taunan le loi le pai ki mu khom na phat iman ba phalo ham ti chu kawail ha no mi pa min na pa khang lai elol khang tha ho thu them khat sei tain tuin nu le pa te lang ga chulen social media thu sei jing line tu la hi nu le pa te hi fana elole social media akimang cha tam tan na now don ding bonga don lo elole cha te phat pi ding bonga pe jo lo hi tam tain nang jong mi pa khat nei nen nu le pa te hoen cha te hi itilam panga ki kho kha hen lang le social media hi addiction elole chilam panga phat e pi hi thildang apachoma ki pe theidam ti nang jong mi pa khat elole pa sar khat hi na advice nu le pa te wa naga pi theidam ka ki pa in question chu very interesting question in ai wanga thudi se le mi ngai nom loin tu lai ai wa ken ka se chu tu ne ka se tan mobile pan pan hin koi man inai wifi ne loin tv thu pi pen hin ke le kai ne pin ba inai tv ka koi lo han tv o ma le chilai ta chu ke ni ki ka cha khat kan ne win ke ho ki ka chu fellowship thelo hin picha chu tv ka koi da han wale na ke yang ka cha te to cycle ka tor khum pa ka chi khom thein ka jin jang cha te to hoi ta num khom thein pathin in sumai cham ka semi tu ni chanai every day in sumai cham thon lawa ka semo hin ale tu hin cha te hung len bin le cha te automatically ane wa pat social media asit na aphat na ki hil ji chun amhon aman dan thim bit ya tu ni tu khanga hi ka bada le de upa nu le pa te ho hin cha te hi social media jalin ka cha te piha lekha simnom to pon bible simnom to pon mi to ke honom to pon ti chu I cha te mo ke wang chu 60-70% nu le pa te ka ngo hi cha ki ti bible and children are heritage from the Lord na cha te pakaya ko na go hi go hoi pen go lu pen go thu pi pen ale epidinga nu le pa ten is pathin ei pe go chu ama deile ma in kho kha na dinga time ipi lo ham tun in sung tam tai ka ra le ke yang ka mit mo na hin mi ka se ke yang ka hin mobile I tham bin I cha te ko ma lekha sim tang itivin iti sim diu ham cha te lekha simen ta le ako ma ju mobile chu la do ding lekha sim sa ding to pi ding a sim chai tiu le mobile ibat num le bat din tun e hon evolve cha te bol hi vin ti chu angai na yang hilo hin ye chun tu ni cha te kho kha di te le pha tap ta lu tin cho ju detail se ma ka sei num pet appeal ka bol num pen ade di a cookie worship service silong nu le pa te ko ma hin mobile a phat na pi sang chun na cha te to pi win ne khom pi win ki chip khom pi win cha te ale teng le chi bo chi ri na sum tam ta na pe von tam ta pi hin I cha te ne het lo hin I cha te ne het chu I ki chip bom pi kapan ka neu line cycle pa ga ek puin chi ki chip pom kanun ji drawing I bol khume ti chi chu amel chi de hin ye chun
kin ka chi pi hi le commission fil hi number 1 chu ka in sum hi chu ke ni nu pa ka chi pi ke pa khat hin a ka ji le ka cha te hi commission fil number verin tu ne pa te ko ma tip na kan ne num easy le cha te chu mission fil number hi number 1 hi sang hai hobung hi lo midang hi da lo easy le cha te cha chu bible in lan isa in sung nom wan gam nai pen in sunga no wa ban gam nai pen hi na dinga chu nu le pa te ko ma tip na le nge na kan ne nom chu la phat piu tin cha te to ale kha sim na guide bolutin a bible sim na guide bolutin tau piu tin na kichip khom piu tin ji chu kan vai la no mi no chu na se phai ti kati na a generally tu lai ba la le ei mi te chapang kha ka le mobile la pe le nu le pa te mobile ma chu na e pe vela mi chapang het tan bolin ta ka le ka nu nei pin ti chapang tu lai chapang chu ei neu lai ta bang lo hin achinga chingo hin na aching sa ta bang pin e bi seng hello min youtube ki hol thi hin hichi ho hin kho kha ne dinga chu nu le pa te e ho background i va le ei ma chi na thip na het na hilo hin na hichi bible hin chi pathin thua na cha te kho kha ju wa le next generation ko society ka ba le na pathin dalate society ingiti du kamu hin ya chu nu le pa te phat inei sungbin cha te aneu la hin phat piutin chi chu te na len pen la thupi pen kan nei no me pa min na pa aba na chal ke din bible hi tu khangen social media thu se jing line when kai phat le conductor e lo le worship team e lo le pathian thu se atam zon jong na tu la hi bible lekha pa choi loven phone ham khat e lo le screen khan tun dui jen choi ta wen na khang tha teng bible ata pa choi sangin phone ke choi atamin na hi chi nang ma ngai da na bible ta pa choi to phone a app pa man ko hoi chi hi phachoma hoi chi phamo a merit to demerit system khat nei se pi thei diwan si aphat na asit na umsu khen ei wan ju ke wan chun pathin cha hin na dola chu howini chele chi bible hi choi ngai ka ti kei pastor ke hin ho ubunglam ka hon bible hi choi ngai bible hi za chat pi lo di tu lai vet ale ke ho pastor hin hobunglam ka hin mi tam ta na sei ma bangin mobile ki depend that time mobile chu lep na hin bible app hol nge na tale na hol ka chu achunga whatsapp hongin mi tam ta ni chi hol lai tan whatsapp hongal whatsapp to me wa na thil tam ta hin chi chu ka ge la le it's good that bas ito ham hoi som ga ti a chu bible isim chu asin na ka gel po nahi ba ina ki uma in sumai cham sim ding howin ki chi a bible choi lo wa mobile ho po hin sip ki ti wang hi ke wang chi ai ki pe la thai le ti chu ke ma lungel he ki pa men tuin them khat ta salam pang hang le lot ke tin nen khod sim nen se ya chu golden la ya sports me ni na sports me hi ale tam zo e ho tu lai society ai bol pe ho jong toilet tup ki chi ta nei lo ni sa ham khana ki bol dena ai pham village level lo area level la ki chai dan tamin na ich do kan chle kha sim lam pang la ip lam pang hi jong le khang lai te tu lai e sanon e het naw jong hi e pham drugs ta ki sai ngai ni tan na masanga chu naw tiam phang chu lo ga lan te le chen paracetamol lam kha gel hen tilai chu lo ga lan te le chom kha gel le tan na ya chu hi chi concept e lo le hi chi e ho society na drugs pa hi ip lam panga hi e ma own level ai ip lam panga pan kila hen lang le hi chi among thei dam e lo aphat chom thei dam ti nang ma gel dan se pi thei do he say pia enjoy ka sem complicated issue kha hin na drug issue in ai wang ne hin do ta nge la le article en ka sun ju ken drug thasit pen ta chu ani hoi e ha boi pi bin nuwa la go langam ani hoi gamwa hoi ti ho ham na lam kai ho cs ani hoi pun
angkipat no hi boi pi ngai hin kei pastor hina pastor ki hita kilana ken ka se nom ka chula hitabang jo a kani lei bola drag a ki ve hoi howinin dan po ko ngai ti asumo yo la lo de ti so ma kha la lo de hin howin sana pe wala la lo de chi corruption money ki ti bribery drugs ki ti hi ke wang chun totally against ke wang chun howin na chi howin hin ka vet ale howinin pan kila nang le he chi chu abai lampen ni kamun howin pan kila na howin le government to ki thu an nang le bei lampen di ham ti sein aye chu na sei ma bangin Japang khat mi hostel amin hostel nei pa hin umpung mai pung he mai pung ane sa le ningam khat ane sa chun ama luhang walin chamcha khat len abul khu aga sa hin abul asara le bona thita cho tu ne rooted with Christ thwa cho abul cha thita ya cho koi ham tele ke hi ipidinga ham tele nangin ni hi ja chi ne sa ja hi abul ka re tele ki chai jeng hin na chitabang chun abul chu drag hung kon na alei bol to azu ho chu ho do ding howinin action la ding tu tiang le society aji chu pathin ging le pathin jate hi na lai je wa chu ke ma ka moin histing la adang dang umnan tin na he chu ke man number 1 a kalunga ga gel ke hin article ga su hin min jang gamti na sei ju na ai wan chu ke chun adi ka se hin chu to hi ihun sa ho amon min hovina tamta ta pi wa so ma khap tamta pi ble hovin lam ka ki pa ji chi kinga theile ti chu keima dei sa hi pa min na pa nen se na chu hobung level a he ki pan le ti ni se na tu lai meme sam kha elo le status dunga viral kha he omin hobung sunga pastor pa adam mo a he le sum dong te ti jiwen hobung member ho khat ong dam lo a he le tau pi te ti jiwen na ta chu ta chen ki to be se he yong le hobung member ho chu henge ni sa a o dan elo le addicted khat a hi tai na ama chu dan po a koi jing sanga chu hobung lam ka na ma chu rehe ma akwai the ham elo hobung lam ka tau pi the ham na ewa society ti khat omen mi khat he thil khat an bol kel an su khel phat le hen dan po akwai pai pen amang chu dan nin akan lo pha chu ho che gam na chen amang do ji tan na ya chu hobung en jong missionary chom ji ven kam pam kol le bai la chi bol na he chu enge pathian thu yong to jong chen ekitu nan he jong le nangen commission fil che ken sung hen ti ma sat pen banga chana in sung ba na khosung ho mo hen ya che khosung elo le hobung member ho chu hita banga boina ta salam la gaw lam boina nei phat le hobung lam kai hobung hin ite lam panga he pan kila hen lang le he cho he ho hobunga ko na contribution he om thei dem na sem phat he diom chi me sei thei do si howin hi vera le apoi mo kharin a society vera le have and have not anei lo ki he na anei ho chu hobung lam kai hon jang aha vis no mo anei lo ho chu howin lama dan ve lo seiding ang kilom pon achi sa thu hum le kapai si pe pangin kanu to ke ho tui bonga komen kapachung sei om tapon tuin ama ei ngai lun ei lun se vin in su ha chata damona yal in su kaung ha sata yu chen ama compound khra ka khom vin tui bonga ke jo hovin ka che pon kanu le kanaw te hoi tai chi khom hen hobung lam kai ho chun pachung se te in hong ting le ke ho in ho ma sa ro hin awana pachung se te ama chang vil jingo ke ho chu vil lo ka ve ka long hang kor ai ka ding in get ka hong in no hi pakai su khista bana pachung se na ho ham pati ka pa no so ma khat an thorin ka nu yang ka naw te hovin na chi kai ipidinga taw na ma na hong lo ham he chu ke ma experience ka mo hin
tun jang metro city amin Shillong Delhi hoilong langai KWS min kalunga jing ka gela le joan sei pen chu ken ka pu na the ai wangin Johnny Charles kan ball hin ken ka pu Johnny Charles kan ball hin anadam lo koi ti lo ahung ho chun te kan covid lai bang chun 60,000 50,000 Johnny Charles chu pasa chu let lal ei aku kimi hita ja chun I Charles member KWS member anadam lo au male 10,000 15,000 hita ka pi jing he chi chu ken ka chi pi khari tu hin ani na Delhi and Cemetery MCD Christian Cemetery and Secretary ke hin tu hin North East ho unclaimed body ham avui dum lo ken ka vui jing avui man khu sanga hin kyo Johnny Chance ka pi jing koi hiong le aya le a coffin chu kei in contact ho ham Delhi police ko ma non coffin na aman na pi dio hiti ai ka bol mi nan isei ma bangin mi ki pa te le ki pa ki na the more you give the more God is going to bless you ha chin to na se hi ke jang ka po na ta khat hi KWS Shillong ho bangin ke wan chun missionary chop diu chu mission field ne do missionary chop diu adang ja ngai tu ai wangin I church member a sa gan the ho hi cho hi ne le cha ding ne lo ne le cha ding na abon hi jong le ke thu pi ding adam mo ting wa le unconditional na conditional lo unconditional ke thu pi ding ti e ho chu le ama ni ke thu pya le ama nin sei le ahung la alung nai lo hu alung ni sei bi le ikinil bi lam ka ho na koi ma na pha ke tong man lo hin he chun ke wang chun to na sei chu ke ka pon na ta khat hin na I society KWS ko ei mi hubung pumpi hi choi ki bol thile wang chun ke wang chun pathin ki pantin imile sa ki pating le na contribution tam che entity chi ka che pi khal ka kinep na yang hin I hon in bol lu hin pa men na aban char ke ten pa tu chun the journey church tu ne them khat nen se he chi itikuma ke phuna tu ai ichan pha tam chi them khat nei se pi thei duam see Cookie worship service Delhi kumsom lali 14 May chu kya last hin last hi to kelhanin enjoy ni hin do abang ting le pathin ko ma kamil hi lon ka ki phin ju hin pathin ke ma cha hello gital ki pe the la ki se thailo ipita ke nei lan ham ti hi mi na pathin ko ma na ilut ko mom hin kum som lali pathin na kain to jawa hi ken ka gela oh tun wang hi pastoral ministry ki bol da han nang Christian NGO ham hichilang ki tong na ta ti hi kan gelin ai wangin 1996 18 October 11 pm ma pakai ke ma nei solin ta pakai hin chi na thip na het na kanei lo ma ngai pastoral minister in ko hi di chu jona ta bangai izat ve ham khat hi jam ding ka ti hin ai wan kum khat ka tawin ai la pathin ka tawale kalung thim num thepon se ke hi iwa kan omega ti mission minded ka hin pathin hello ti ko pathin na to ding win the lost hope for Christ hi chicken ka chi pin awana chapang 414 chapang ho ai lo wale KWS kauma kana bol khat chu howin kai lo ho dem lo ding ga che ding ka kimu pi ding relationship sim ding akai kai lu cho mo kin ta chu hi chu ka bol hin to Johnny Church kan pu a chu win the lost hope for Christ ani na KWS kana bol jing howin kai lo ho zat tam ta mi cho chu pakai mina visit ka bol la relationship sa him puiding ti chu awana chapang ministry ka bol hin tu hin second Sunday July 2015 as ka paro hin tu kum la hin kum som kal hin na deu hitan patimin lo pinan koi hong ki khom diam ke hello hin ewa ki dang ta hin patin iso na I bowling ki bola patin mi hin puilo hin tu hin mi yang
som la ko tom lang la hoi baptize ki bolen tuin pastor thum kom win pastor Susantana khule Assamese convert hin awana pastor boy to ka hi win tuin missionary sagi ka chom bin to hin chibana ke hi Indian Church Growth Mission Chennai base hin missionary ja thumle somga ja lilang chaw hin chai board member ang ka hin heita chu the kham khama pathit na journey to partnership ka to he tu chung ilang boy na bang chung Indian Church Growth Mission hon KBC missionary som la thum lang hi lakni le sang som ni langa every month kumnya dinga ka ke thop yo hin ke bawmen aban na chal ke taw tin tu chan chun hepa ta salam lang thagaw lam jong le do the the dong tawin hichi pathian thua hong ki pi na ji e lo le hong ki pi sunga hin kho anaman ho themkhat hin dong hitin theologian lampang hong ki pi apana hi i na journey te taw te na pathian thua hin kho hong ki pi tha apana hi i pi ha sat gan thena na tu am e lo le khabe kom ko na lung tha dai ko me lo le na la sit ko me omen tin pathian na to ne abai pon na hi chu themkhat mi pi he thei dinga ne sei pi thei diwam si day one apara chu sa pawing se why me God pathin pida ke nei ko ham ti chu pathin nai to na hi enjoy ka satan nungala gol ho koma lepna na chu ting le ki pa ta insangin lepna I chu tinga ki pa ta isan thele ichi chu ni piwa saram nalagaw hin kho chu akhang tu we vet sa na hin kum le laung ke hin gol lang ka hin ka golan lai ta chun ki thile ki ti hin tu lai ta ki thena wa gam ji kai de ki ti chu ane ki ha ge le na ai wa kum le laung ke hin jile chan ki ne hin le ta na sei ma sum le pai financial problem ong ki nei ting le chu ilungel hi ala da kum ya umin na awang le stamina ni lo kum ya umin ai ma pathin aphat dan he hi chi gel ting le God provide that sanan kanu hin boy na naw neo pen pa ji nei ding hin lak ni nong pan hon nga yeti anu hoya sum kala ham de ham tele boy ke hepoi gang the pe na hol on nan thar on de ti chu an anu ka kanu ka ma chu anu haptani nei nga wen ka tin ka dil su in kaloi nu to ka in sung chun ka dil su in ka taw win de kaloi nu to ka dil su ka taw win tele ni khat Saturday afternoon I had phone ka hongin pastor lal ina nom de ham tit ke hina umpunge no holang vasan kunslanga ka hong de ka tile ke holang na honga le minute som cha ilang kai na hong pa de ham tit ka hong pa the ewan sot lo de ka tit ka ga chi hin le envelope ka ipin kalunga ka ta wa le nang hi kitupin ti asei jing etin ala ke jang sayang dot man loi ka tawin ka cheta in kalun huna le envelope ji ko hona le lak ni ki thup chat hin haptani masa ka mu hitan kanaw ne pen amin ama jine nai ilanga ka that in na hi chi ho incident hi pathina I hat be chen hin KWS kadala chun journey kan bolin sumhoya hung de ham ko heng ki khom de ham ki ti hin ai wan de pathin chu ki song ji hin khare jing ka khare nila khare 7:30 Sunday phone hongin are you pastor lelal nahi te Apollo Hospital ahun critical ICU critical unit ahun kum som lagit chapang bharat khat thi lehin ki ka amen 4 months critical ICU amita ji chun Christian wang hi puwi ai apa hi medical doctor hin taw na ngai chan naga taw pi the dham ti ken jing la ka che the dham ai Sunday in hung kilung dorka pat Apollo chu pungka ni lang lut hi ab tu jan ma ti kai nei pi da ga chanin
nurse Amy nurse ka hin awanin South Indian nurse ni to ka ki thowi apa chu ki thowi ka ga chen le fifth floor la ka ga chen dress i bo sa kalut ku lai ta chun Dr. Pan amai ko ham tin nurse wa chun amai parcel hin hwa che ku ham te Bharat tau pia ding tin Dr. Pa chu lu hang hin ewa nurse wa chun doctor Bharat chu thile hin ki kam ta ja chu apa hin parcel pa akowa amai dorka par hungin ama tau pi ding mo nga thale don't take too much time I won't take much katin kalu din ale now pa chun hello Bharat katyale man ama ke you are sent by Lord Jesus Christ pakai Yesu Kristan in sol thi kenya Bharat itiket pakai Yesu Kristan in sol itin henam thile thali ka umta sungain anat wal cheng thile doctor le nurse ko ma mililoin kapa in sol pi jan le kati kapa hi khan ve chaung ka poi ti chu kapa hi 5 to 7 pm visiting hour bil kapa hongin pakai Yesu Kristan in sol wal iti nang lu the ti chu sa chu ken ka tau pin le ka tau pi hi amai pakai Yesu Kristan ki san chu akisan jo wa hi ajinga amai pakai Yesu abot ta chu pakai Yesu Krista nahi momonga le thali lang hi marcha ka mu khata po kalan san choi du hi marcha khat na jaw sa le hin jaw sa an ta hi pakai ju na Joseph ai khat to a chu vu ra le marcha khat jawa chaw ta pakai Yesu Krista ai pathian hi momong ta akisana apa ko ma pasal le la baptize si bola le haptani jole chi hospital ko discharge ke ditai ti so hap hospital critical ICU baptize with hello so mi tam ta ka do hin ni segi jawa koi man concrete and sal pe lo hin chai ka team ho ka Charles Memorial ka puya Apollo hospital lounge sak amo tawa apa to nurse to ka ke thoba doctor lo enne lai ta chu pa patin cha pa patin lagau thi mi nai botala tui ka thia baptize ka bol hapta ni jawa discharge ama za chun apa asupi doctor ajo baptize ka bolin tu hin MBA hicha chun class all in class 2 an chain fishery BSc fishery chain tu hin MBA Mumbai a bolin hitabang incident ho na itu ting len pathinin mannanom sangan aman cha le la aman the ti na cha chu in khoi no hin sa chu ilha lam milung tong ki hin na ke milung tong kai ai wanga pathinin seima tu chan pathin ka nung ka juya pare ka ka hin khoi kisi na ombe lo pathin ka thang bai aje cha ha na chu anup na a hin tu nang ka ge la le mehem du tu sam chu le tu lai min hello lo in sei ju ho ju tin pathin tu lai he gam ta win ku ki cha ti hol mi yo sen I hin ko na pathin ki vel kin hang le inam hi ta banga pathin aman cha di ta aje chu ku ki te ki ti le se pum pa ki ta chu gamlen nam chu state in de ki lo yang tu chu ngam min ki thu pi dam hi vra le hingjing pathin ni umin itaw naw saung hi ti hin ka zol ni hi ka ra le ka sei ma bangin pasal le pau tho le ipisem ke hello English tho le koi hung chu khom ding nam ti ho anu min na ai wanga chu pathin ivel po wale pathin isona le na ai mo ma cham lo hiti ke ma spiritual journey hin ai wang chu ka cha te wang ko ma ka se chu le nanu le na pa ki che na thi ma ka ne hi jo so bung som na chang som le ke le ken chu mi te ma pa kai kin bo ko bo de no ho thu min pathin na nan to wa hoya nom na wa pathin na ibon che ke wa adal nahi wa pathin na ne in to khom te lo chi bible chang hi fulfill dingin leya im sungin chi bible chang fulfill na dingin cha te pallaw te ti chu ka cha te ka til khon le ka tip na le ka nge na hin chi chu alham pia ka spiritual journey pa men pa
ใน spiritual journey เทมขัดเน้นเสพไปแล้วอีกมันจะว่าโคนาเห็นตัวโคนันแค่เกลนะเอโลแหละนั่งมาคนไหนกิติลโคเบนะตั้มตะกันนี่นะนั่งคนน่ะมีตั้มตะกิติลโคดงกะตะฉะนั้นตัวเน้นเสยตายกูกิจาเตะลอมตะโปเวนจะละทุจงมณิปุรบยินอาโคนะเห็นมันจมอินเดียซุงติตาวเต็นอินเดียซุงอ่ะสิดีจมมาซิมไลโลเลทีมจิลงะโกลังตั้มตะเฮมณิปุรโกนี่หงโดตาเวนนะฮิจิฮิซิตี้จมฮิดินมุนจมฮิดิงเห็นนังแคปิตอลซิตี้เดลีมุนาอมนี่ตอเกลอนินฮิจิมิเตอิตัมพาเลอุพจิโปเวนนะจิจนเนี่ยละจาลันจอนจันจันคันจันฮิจงแหละฮิเตียดันตุกิตัวลวาโหยเดลีอากูกิจาเตนนะกูกินปีแค่ป่วยแค่โซแค่ป่วยแค่เดลโซบุงโหแค่ป่วยนะอีติปันนั่นละว่าขังไลขังทะเตียวเฮนหิลตุบัมฮิโลและนะจินตุบัมเดลีละมุนลังอาขอเดลีลังอายังฮิตัวกูกีเวลเฟลเดลีฮอนบางเฮสมขัดจูชลังานบอลตะมาสมอนจังมีจะให้กิจมกินานามีนาตั้มตาอมหินไอ้ตาจะวอร์นิ่งอพิวหินวอร์นิ่งอพิวตัวกิลนาตูหินกับอะไรกูกีวอร์ชิปเซอร์วิสอินจังตูหินอีเวนเจลิสต์อามักกินเอหินอาวันเนี่ยฮาวินหินมุนทุมังกิขอมินเตลมีเหี่ยวตามอนิเตอร์หุ่นกิปานิกามุดานายอาว่าอีพิเซนเตอร์มุนิลกากิติลาคุมินเฮจิลาวังคุยังปันอาหารละปันกิลาโตกูกินปีเดเวลเฟลฮอนนะเกสโซฮอนตัวไอ้ปันลาหินเกี่ยวลอยหินปัสตอตองเกย์ปัสตมังไงแต่เกี่ยวหินรีลิฟเซ็นเตอร์กับบอลวินกาลุงกิปะรีลิฟเซ็นเตอร์จะรักโอนาจุมีตั้มตาหิพัชโจมาหินไอ้ฮาเลเกสโซเกย์มาตายังหินเกสโซลำไปงำบอยหอบปันไหลจุนเดลีสปีกปาอังคัลวิจูกอลก็คิโมปีวินตัวชีมิสเตอร์ลุยอธิสินจัง don't worry I will help you อามาหัวจัลจุนมุนโจเสียคิปันขอมินนะอากูคิโจจ่าเตะอาคิปันขอมจิจุนจะปังจะทุ่มลังฮี government school ฟรีฮะจะปังจะนี่ตะบังฮี Christian school ฟรีฮะฮียองละตั้มยามก็กิโมหินจ่อให้กับอะไรเกโซกูกินปีกูคิเวลเฟลจังทุจงกาลาหงจามดอฮีให้ตากิบอยปีหินอาวานะที่น้ำมันน่ะมีอันหาตัวหินฮิจัง KWS เดลีโอหินที่น้ำมันน่ะตัวหอจูอาวุยหอยสิมีอาวุยหลังปีหลังกิบอยปีกินจิเกี่ยวโลวินมีตั้มตาองกิจันนินที่สันนะที่สันนะตั้มตากิปีหินจะว่านะมีตั้มตากิสุข้าวอากิจันนินจ่อสุมเลไปเนี่ยแหละจังกิปีกินหินจ่อให้เวลาแล้วก็คิดไปตุนเอโฮเป่าทอโจมหินตะลุกอากูคิดจะ society ดิเลียหอยตุจุมปันอิละอากิละขอมบางหิก็แบบนั้นอีเสเนี่ยจะบุยน้ำนั่นเทว่าจูอลังเปีย unity a foundation กิปนากมุนนะ society นัวเลโกลันนูเลปาเตียนตุนหินโคนนบดานนังเตกิติตลอดตัวกิทูนหัดเนยกิทูตีที่เฮจิโจมินมาบอกตัวนอนสิลงจินดุนะ hospitality เปียวฮีเดลียนะสิลงหันนังกอลกัตตานกอติล hospitality นี่เปียจัลวามีตั้มตาตาซาเลละกาลุงโมนาอีกอยู่ฮีอีเวอร์อัลเลโลเมยกตินะจะมีตั้มตาอีกทางอัลเปียวฮีจะคอลฮอนอีกปาเปียวฮีคอลฮอนอีกปาปีดานะโหนอวังว่านักกิทูเตนักกิงไงลุเทเบลอยเตจัดดังฮอลอยฮิตาจุเซฮินะฮิจอยก็เวลาเลก็ได้หอยคนในเป็นพิมพ์ทิ้งแกมาทิ้งลางก็เววันเลสิสิมปานะปะกายถ้าเขาทิ้งอากูนะฮิตบังคิดถูกคมนะลุงทีมกินเองนะฮินันเตโลเลไอเนสิลองละดิละอมหินนะเฮ้ยจ้าไงลุดเนี่ยจ้าละนะ force อิจาจูบัดดาจีโลหินนะอีไงลุดลุงเช็ดว่าจ้ากิเซนท่าดิ้งเดียจ้า force จังกุมกิมดาโลหินดิลิละ welfare อนจังอาบอโลหินนะไอ้ว่าขลังนินเซวิกินไอ้ดิ้งมองเห็นทุลปันที่เราเสียนพัดเนี่ยตีนะเกี่ยวกับจุดอย่างKWS ก็โตที่ลาจูฮิตาจุกันบอลถูกหินนะที่จูก็เวลาแล้ว
great role I play with ti chu ke man Shillong keso kukin pi welfare hon na KWS hai chitama dilia role hai ta aki play ti chu ke ma pathina chai no ka ki pa hin role I play da no na ki pawmen achai lang naman o ta hoten to hi question ai pawai se ai le agang chal chala dom bu te na pa tu kan do ding ngen tu chang ni anan dom bu ding gang chal chala na hi chi hi ahung tam thim ding hung gang thim din hi je chen nang jong nalal ding ta san men cham khat hung ki jene men lang ta cha kan do jeng de ma sa penin Bible chang na dei than khat nei se pi thi du hom Jacob abunga chang Jacob bung kha chang somiles ge thilpha jo sin na all the good thing come from the Lord thilpha jo se pathina ko na hong he Bible is a very sim chai khatam chiwang chi cha ve wang chu kati pon na Bible chu kum khalem izat be ham chu kisim jo thim len na pin tha kum le ni kho 18 October 1996 Emi society sunga he koi tabang ni no mam lo le idol le beton role model an nei ko imam ken role model a kan nei chu kapa hin na aje kum som lo ba pakai Jesu Krista ki san Egypt kha lo mi kineu sa ta hin kum sa chun 8 March kapa hin ko be kum som get hin na kapa hi ka ra le koi sen Bible sim mi na ka role model kapa hin gospel song na deilan pen nei se pi wo Jesu Masih Yesu ko in nahi ti Hindi tu lai ta na pathin tabang sang hoi jok om pui ti Hindi la chi khu ka dei pen hin na ala e pawa ei pawai tam ta omin no Jesu nei hin no na ai bang komle mission mind ke che molela sa na chi ding ke chila ho kadai ko ten hin na e kalunga tong khan ale love song na deilan love song jang vom jong le chung ai hobung lan deilan hobung la e che he leaded me na piti da la pathin ei pui jing e ti chila ho hin kain kho to e che ake to ba man che ele achai na dingen sai zat nei tam cha thum ka nei ni mai za pasal zat no me ni pasal khat ki pawmen rapid fire question in ball now hi chan chen tin pana chai ni ge ya pa jong lunglut ta in pan pi jen chung ki pa 27 ke the Louis long media team in ka ve ki pa na bet sa nan che bai ga ki bolte ka ki pa e ki pawmen apana pa chai ni chan ge lunglut ta hin be ho viewer so jo si chung ki pa 2 can 7 ma bana jong hi ta banga he talk show he lo le KWS long ho bung sunga ki man cha na ho la sa ne han lang thu sen he yong le hong ki ta do jing ding hin hi ji chun channel hi me the me wa vet the ne vet jing devin KWS long media team nen kan tiam be ka ki pa be